Uhawe ikaze kuri page nshya y'iby'umutekano na politiki. Uhawe ikaze kuri KG Pro TV. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ikibazo gikomeje kuvugisha benshi mu nzego za diplomasi n'itangazamakuru mpuzamahanga. Ni intambara y'amagambo hagati y'umunyamakuru Halina Velas n'u Rwanda, by'umwihariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Ese Halina Velas ni umunyamakuru wigenga cyangwa ni umukozi wa propaganda ya Kinshasa? Halina Velas ubundi ni muntu ki mbere yuko twinjira mu kibazo uko giteye? Halina Velas Victoria ni umunyamakuru ukomoka muri Angola ufite imyaka 42, azwi cyane muri Amerika nka White House correspondent. Akaba n'umunyamakuru wa mbere w'umunyafrika wemewe burundu mu nzego zikomeye nk'Ijwi rya Afrika, ariko muri uyu mwaka wa 2026 isura ye yahindutse kubera ikibazo cya Kongo. Isura ye yahindutse isura y'amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo kubera ko agaragaza kubogama ku ruhande rumwe karenganya urundi ruhande adafite ibimenyetso bihamye. Icyatangiye nk'amakimbirane, Halina Velas aherutse gushyira hanze amagambo akomeye avuga ko ahagaze ku bunyamwuga bwe kandi ko atazatezuka ku nshingano ye yo gutangaza ukuri. Yagize ati, "Cikamye ku bunyamwuga bwanjye nk'umunyamakuru wiyemeje kuvuga ukuri no gukora raporo zizira kubogama. Mu kazi kanjye kose singomba kubogama. Nagiye nkora mu buryo bwigenga kandi bufite inshingano ndetse n'ibimenyetso, nkurikije ibimenyetso n'inyungu z'abaturage. Iterabwoba cyangwa igitutu biva kuri guverinoma iyo ariyo yose ntibishobora guhindura amahame yanjye cyangwa inshingano mfite yo gutanga amakuru mu kuri n'umucyo." Minisitiri w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ntiyatinze kumusubiza mu buryo bw'amateka n'ibimenyetso, amushinja ko ari umuntu ukorera inyungu za politiki aho gukorera ubunyamwuga, ndetse akaba ari umunyamakuru bayisura y'umunyapolitiki aka kanya. Dore ubutumwa bwa Nduhungirehe mu Kinyarwanda. Yagize ati, "Madame Halina Velas, wavuze ko ushikamye ku bunyamwuga bwawe nk'umunyamakuru wiyemeje kuvuga ukuri. Ayo ni amahame meza akwiye kuyobora buri munyamakuru wese, ariko ubunyamwuga ntibukwiye gusa kuvugwa n'umunyamakuru ubwe. Bugomba kugaragarira mu bwiza bw'inkuru atangaza n'akazi ke kandi ka buri munsi." Ibi ngibi byose Nduhungirehe yabitangaje nyuma y'amagambo akomeye cyane Halina Velas nawe yari amaze gutangaza. Nduhungirehe yakomeje agira ati, "Mu bihe bigiye bitandukanye wakomeje kugenda ushinja u Rwanda byaha udafitiye gihamya ndetse wakubaza ibimenyetso byabyo udashobora kubona. Ubunyamwuga bwawe ntibukwiye gushingira gusa ku kuba ubyivugira, ahubwo bukwiye gushingira ku nkuru wowe utangaza ndetse n'ibyo abandi bareba bakoresheje inyurabwenge. Umuntu we arabibona neza ko mu nkuru zawe harimo kubogama kandi hatarimo guha agahenge igihugu. Nta munyamakuru w'umunyamwuga ukwiye kubogama." Uyu kandi Halina Velas yakomeje gusubizwa n'abandi bantu benshi cyane, barimo n'umunyamakuru ukomeye cyane mu Rwanda Janvier Popote. Nduhungirehe yakomeje amubaza ibibazo bitanu bikurikira kandi bikomeye. Hari ukwirengagiza FDLR. Kuki utigeze uvuga ubufasha bwa FARDC n'umutwe wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda, ibyo ukabirenza ingo y'ihubwo ukaba uri gushinja u Rwanda amakosa utazi? Ati, "Kuki uryamana raporo ku bwicanyi n'itotezwa riri gukorerwa abatutsi b'abanyamurenge n'abo muri Masisi hariya mu burasirazuba bwa Kongo? Kuki wacecetse ubwo umuvugizi w'ingabo za DRC Sylvain Ekenge yatukaga abagore b'abatutsi kuri televiziyo y'igihugu kandi nawe ariho ukorera? Ibyo byose wagiye ubyirengagiza." Arongera aramubaza ati, "Kuki utigeze ubaza Tshisekedi na Ndayishimiye w'u Burundi ku magambo yabo yo gutera Kigali no guhagarika ubutegetsi bw'u Rwanda na rimwe, ahubwo ukaba uri guhimba ibinyoma byo gushinja u Rwanda?" Ati, "Kuki nk'umunyamakuru w'umwuga utigeze uvuga ku bacancuro Tshisekedi yinjije muri Kongo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga?" Ibyo byose ukabyirengagiza ahubwo ugakomeza gushinja u Rwanda ibinyoma. Ati, "Ubunyamwuga bwawe bushobora kuba bwarahindutse. Uyu mwaka uri gukorera inyungu za politike." Aya makimbirane hagati y'aba bombi afite ibisobanuro. Hari ugukorera RTNC. Nduhungirehe ashinja Halina gukoresha mikoro ya RTNC ya leta ya Kongo muri White House atarigeze atangaza ko ayikorera
ndetse akaba ari gukorera inyungu za leta ya Kongo, bikaba bisobanuye ko hari n'amafaranga uyashobora kuba yarishyuwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hariyana yafashwe amashusho yakira impano ya Bibiliya yatanzwe na Perezida Tshisekedi binyuze kuri Antoine Gonda i Washington. Ibi nabyo byazamuye umuzozo. Kuba yaragaragaye mu ngendo ebyiri muri DRC n'imwe mu Burundi mu gihe gito bigaragaza ubufatanye na gahunda y'iby'ibihugu byombi birimo, ndetse no gutangaza ibinyoma. Mu gihe kitangana n'amezi 2 yagaragaye inshuro 2 muri Kongo, ndetse agaragara n'indi nshuro imwe mu Burundi. Hari kandi kwirengagiza ukuri kw'ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rushinza Hariyana guhisha ukuri ku bijyanye n'umutekano muke ukomoka ku mutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu mwaka w'1994. Hari uguharabika u Rwanda. Nduhungirehe avuga ko Hariyana afite kubogama ndetse no guharabika u Rwanda ku rwego mpuzamahanga bidiyanye n'inyungu ze bwite. U Rwanda rubona Hariyana nk'intwaro y'icengeza amatwara ya Kongo rigamije kwinjiza Amerika mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Hariyana avuga ko u Rwanda rurimo kumutera ubwoba, intimidation, rugamije gucecekesha ukuri, hakavuga ko nawe atazigera aceceka. Imvururu ziri mu burasirazuba bwa Kongo, amasezerano ya Washington ashinjwa guhonyora u Rwanda. Hariyana akaba ari cyo ashingiraho abaza Trump niba koko aya masezerano yari afite ishingiro cyangwa se nabo bari gukorana n'u Rwanda. Hariyana ashinjwa kuba yarishyuwe na Kinshasa kugira ngo abuze u Rwanda amahwemo mu mahanga, ndetse akomeze kurushinza ibyaha adafitiye ibimenyetso. Hariyana avuga ko avuganira Abanyafurika, ariko u Rwanda rubona ko avuganira Tshisekedi gusa. Hariyana ashinjwa gushyigikira inyito za kera z'abajenosideri ba FDLR ndetse n'abandi bari gutegura jenoside mu burasirazuba bwa Kongo, kwirengagiza akaga k'abaturage bashonje muri Minembwe, ndetse no gucecekesha imvugo zishaka kurimbura ubwoko runaka bakazirebera kandi bacecetse. Hariyana nawe akabiteza imbere. Ibazwa n'u Rwanda ninde wishyura ingendo za Hariyana umunsi ku munsi zijya mu Burundi no muri Kongo? Kwakira impano ku muntu urimo gukoreraho inkuru nka perezida biba bihamye imyitwarire mibi cyane ibangamiye kandi imyitwarire y'itangazamakuru isanzwe, kubera yuko niba uri gukora inkuru ku muntu nta mishyikirano mugomba kugirana. Hariyana yabwiye Trump ko yaba akwiye Nobel ku bw'amasezerano ya Rwanda na Kongo. U Rwanda rubibonamo uburyo bwo kureshya Trump kugira ngo ajye yumva uruhande rumwe. Hariyana ashinjwa kuba igikoresho cy'ubumwe bwa demokarasi ya Kongo n'u Burundi bigamije kwibasira u Rwanda no gukorera jenoside abatutsi batuye mu burasirazuba bwa Kongo kandi b'abakongomani. Intambara irimo kubera kuri X, Twitter, hagati y'impande zombi. Amakimbirane arerekana yuko uburemere bwa diplomasi ishingiye ku bimenyetso yamaze guta agaciro. Kuba umunyamakuru wa White House akaba n'umukozi wa RTNC icyarimwe bitangaza benshi cyane. Ibi bikorwa byose bigamije guhagarika inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenera u Rwanda ndetse n'ubufatanye basanzwe bafitanye. Ariko ku rundi ruhande hari andi mayeri ari gukoreshwa na Hariyana. Hariyana ashaka kwiyerekana nk'umunyamakuru urimo guterwa ubwoba ku ruhando mpuzamahanga, gukoresha izina Afrika kugira ngo yumvikane nk'uharanira inyungu rusange ku isi hose. Hari ugukoresha kandi ububasha afite muri White House kugira ngo ashyire igitutu kuri Trump ku bijyanye n'u Rwanda maze bafata imyanzuro ihubukiweho. Hari ukuvuga gusa ku kibazo cy'impunzi muri Kongo, ariko akirengagiza FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside kandi kabikomeza gutera u Rwanda, gushimagiza Trump kugira ngo amwumve vuba. Ibi bimeze nko kumureshya. Hari ukuvuga raporo ze zishingiye kuri verified information nubwo u Rwanda rubihakana, gukoresha amashusho magufi abaza Trump kugira ngo bikomeze kugaragara ko u Rwanda ruri mu kaga, guhisha ubufatanye bwe na televiziyo ya RNT kugira ngo akomeze kugaragara nk'uwigenga, kwibasira kandi abayobozi b'u Rwanda kugira ngo arebe niba hari ibihano bishobora gufatira u Rwanda, no gukoresha ijambo ubunyamwuga nk'ubwirinzi. Uyu Hariyana yakomeje kugenda akora ibintu byinshi cyane biharabika u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, ariko u Rwanda rwakomeje kurwitwaramo neza ndetse na n'uyu munsi bakomeje kwitwara neza. Izi mpaka zikomeje kwerekana ko intambara hagati y'u Rwanda na Kongo itabera ku mupaka gusa, ahubwo ko
ubu yageze no mu biro by'i Washington. Ese Hariana Velas ashobora gusobanura inkomoko y'amafaranga ye n'impano yakiriye kuva ku mukuru w'igihugu Perezida Antoine Tshisekedi, cyangwa u Rwanda ruzakomeza kugaragaza ko hari igikoresho cya Kinshasa? Reka tubitega amaso, gusa wowe icyo usabwa ni ukwinjira mu muryango mugari wa KG Pro TV. Subscribe, like, share na comment.